Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postao trener Maribora, najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Kažem, daćemo sve od sebe, ja i moj staf, da vratimo Maribor na one staze na koji je bio. Zahvala gazdi i predsjedniku i direktorima koji su mi dali priliku i mislim da će ovo biti jedno dobro, da ćemo biti dobri zajedno i da ćemo uspjeti da napravimo dobar rezultat. Sigurno da sad nismo u dobroj situaciji, Celje je dosta pobjeglo, ali imamo dobre igrače, imamo izvanredne navijače koje ih pozivam već ovom prilikom da već u subotu budu uz nas, daćemo sve od sebe da utakmicu po utakmicu se dižemo i da dovedemo Maribor tamo gdje jeste. Pa prije svega Maribor, veličina kluba Maribora, ja znam koliki je klub, znam koliku ima tradiciju, blizina tu, mislim da je ogroman klub, naravno i predsjednik, Oner, gazda s kojim sam imao i sa direktorom Džemom, s kojima sam imao nekoliko dana razgovore, njihova ambicija, oni su željni da naprave dobar posao, da se Maribor podigne i mislim da je to presudilo. Kažem, naše ambicije su se poklopile. Znam da smo sad u zaostatku, ali potpisali smo ugovor na 2 godine i ja očekujem da u tom periodu napravimo velike stvari. Tako je, Sergej Akirović, prije svega moj prijatelj, igrali smo zajedno, a i bio sam mu pomoćnik, prije svega izvanredan čovjek, a vrhunski trener, što i pokazuju njegovi rezultati. Pričao sam i s njim, naravno, on je isto mi je rekao da je Maribor, pričao sam sa Matjažem Kekom, koji je veliki trener Maribora, tako da pričao sam sa svima njima i svi su bili svi su rekli uzmi, Maribor je pravi klub i ja sam siguran da smo svi napravili pravi potez. Pa Maribor je uvijek bio prepoznatljiv po agresivnosti, po trci, po borbi, do zadnjeg da se bore, da daju sve od sebe. Probat ćemo vratiti taj gard koji je Maribor imao, koji navijači vole, koji je Maribor prepoznat prema tome. I isto tako, kratkoročno je da se što prije stabilizujemo, da se vratimo u vrh, a normalno na dugoročne straze su trofeji. Pobjeglo je Celje puno, ali borit ćemo se da daćemo sve od sebe ove godine, a sigurno u idućoj godini napadamo sve. Normalno imamo i kup, tako da znaju se koji su ciljevi Maribora.